mwese ndabashuje kandi bifurije ibihe byiza cyane. Ni nuko kandi mbahaye ikaze muri izi gahunda z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nyamuneka reka nkubwire ngo kandanditse subscribe kugira ngo uwambere mazajye badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera turebere hamwe rero ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya. Niba uri hano mu Burundi ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza. Niba dukurikiye uherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza cyane. Reka nkubwire ngo rwose byonanditse sabone kugira ngo ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera turebere hamwe bimwe mu bikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Mu minsi mike ishize nibwo cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateraniye inteko rusange ya ONU, ubwo ni akanama gashinzwe umutekano ku isi, aho ibihugu bigiye bitandukanye bibarizwa muri uyu muryango byateranye ndetse bikiga ku kibazo cyihariye cy'umutekano muke ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihuta kandi nuko kugeza magingo aya ngaya igitutu cyongeye kuba cyinshi ku mutwe wa 23. Kwa kabiri ku munsi w'ejo umunyamabanga wa leta wungirije wa Amerika Bwana Christopher Landau yabonanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kaikwamba Wagner i Washington DC, aho rero baganiriye ku mahame ndetse by'umwihariko no ku mahirwe yo gukorera hamwe mu gihe RDC yitegura gufata umwanya mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye. Banaganiriye kandi ku ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC mu gihe M23 iherutse gutera imbere ndetse by'umwihariko itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro by'umuvugizi wayo rivuga ko umunyamabanga wungirije yagaragaje ko rero Amerika yiteze kuri amasezerano ya Washington DC yubahirizwa kandi agashyirwa mu bikorwa rero byimazeyo, kandi ko yiteguye gufata ingamba kugira ngo aya masezerano abashe kuba yakubahirizwa. Iri tangazo rigufi kandi rikomeza rigira riti birumvikanye cyangwa se by'umwihariko byumvikanye ku bushobozi bunini cyane bw'ishoramari ry'abikorera kugira ngo rero bashimangire amahoro n'umutekano mu karere kandi bigirira akamaro impande zose nk'uko bigaragara. Abumva icyongereza rero bashobora kuza gusoma rino tangazo ryamaze kugenda rishyirwa ku mbuga nkoranyambaga. Kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri ku munsi w'ejo hari tariki ya 16 ndetse no kuwa 15 Ukuboza kwa 2025 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Madame Therese Kaikwamba Wagner yagiranye inama zitandukanye zo ku rwego rwo hejuru n'abagize ubuyobozi bwa Trump ndetse n'inteko ishinga amategeko i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izo nama kandi yabwiye abo bantu ko umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi byatewe n'iterambere rya M23 riherutse nk'uko bigaragara. Avuga ko yafashijwe n'ingabo z'u Rwanda bavana rero by'umwihariko mu byabo abantu barenga ibihumbi bigera muri za 500. Yakomeje ashinja u Rwanda kandi kurenga ku masezerano ya Washington DC ndetse no gutanga icyizere ku mugambi w'amahoro wa Perezida Trump. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga kandi ya Kongo ivuga ko minisitiri yishimiye by'umwihariko amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wungirije Bwana Christophe, wagaragaje ko Amerika yiteguye gufata ingamba kugira ngo hubahirizwe byimazeyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri Kaikwamba Wagner kandi by'umwihariko yanagiranye ibiganiro byimbitse na Dani, umuyobozi ushinzwe Afurika rero mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano. Nk'uko bigaragara umuyobozi wungirije ushinzwe kurwanya iterabwoba muri uwo muryango umudepite kandi Chris Smith, perezida wa komite y'inteko ishinzwe ibibazo rero bya Afurika, ndetse na John, umujyanama mukuru muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena by'umwihariko muri izo nama kandi zitandukanye. Madame Therese Kaikwamba yagaragaje ko yishimira uruhare ndetse n'umuhate wa Amerika ku kugarura ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi kandi zagiranye amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kandi buri ruhande ari byo rero rwasabwe kubahiriza muri ayo masezerano. Ikibazo umuntu rero yakwibaza, ese ubutegetsi bwa Kinshasa bwiteguye gushyira mu bikorwa rero ibyo gusabwa nko gusenya FDLR by'umwihariko nta na rimwe bwigeze kandi bwubahiriza ibyo bwiyemeje mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi rero akaba ari bimwe mu bikomeza gutiza umurindi ibigendanye n'ibibazo by'umutekano mukeya bikomeje kugenda bigaragara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibi ariko nubwo bikomeje kuba, Bwana Tshisekedi yakomeje gushakisha uburyo yakomeza guhangana ndetse yakomeza kurwana nk'uko amakuru atugera bivuga. Perezida João Lourenço wa Angola biravugwa ko yaba yanze guha ingabo mugenzi we Tshisekedi uyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo zo kurinda igice cya Grand Katanga nk'uko amakuru atugera bivuga. Ku cyumweru gishize rero nibwo Tshisekedi yagiriye uruzinduko i Rwanda mu gihugu cya Angola, mu ruzinduko rw'amasaha make rwasize abonanye na Perezida João Lourenço. Amakuru avuga ko kandi Tshisekedi waherukaga kohereza Lourenço ubutumwa bwihariye yari yifuje ko Angola yohereza ingabo zayo mu ntara ya Katanga, by'umwihariko umujyi wa Lubumbashi, mu gihe i Kinshasa hari ubwoba bw'uko rero inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziheruka kwigarurira umujyi wa Uvira zishobora kwagurira by'umwihariko urugamba muri kariya gace. Umunyamakuru Steve Webb yatangaje ko Angola yakaniye Tshisekedi ibyo kumwoherereza ingabo, ahubwo ko perezida wayo amugira inama yo gutumiza rero by'umwihariko ibiganiro mu rwego rwo gukemura ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru avuga ko kandi Bwana Tshisekedi yamaze kubura umushinga wo kuzana ingabo by'umwihariko zo muri Chad, ndetse nta gihindutse izirenga 1000 zishobora kuzagera Ikisangani mu ntangiriro za 2026 nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi nkomereze kuri aya makuru akomeje kugenda avuga yuko Trump yaba akomeje gufatira ingamba ibihugu bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rikumira abaturage bo mu bihugu bya Burkina Faso, Mali, Niger ndetse na Sudani y'Epfo kwinjira mu gihugu cye nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Bwana Trump yagaragaje ko abo baturage bateje akaga gakomeye cyane. Perezida Trump kandi yashyize abaturage bo mu bihugu bya Tanzania, Nigeria, Senegal, Angola, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Zambia ndetse na Zimbabwe mu gatebo kamwe n'u Burundi ndetse na Togo, aho by'umwihariko abantu mbarwa bo muri ibi bihugu rero aribo bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko kandi ibyinshi muri ibi bihugu byugarijwe na ruswa ikabije, inyandiko mpimbano ndetse n'ibyangombwa biranga rero abantu ndetse n'ibyerekana ko batigeze bakurikiranwaho ibyaha bitizewe nk'uko bigaragara. Iteka rya Trump rivuga ko kandi bimwe muri ibyo bihugu bifite umubare munini cyane w'abarenza igihe baba bahawe cyo kumara muri Amerika, kuba rero byaranze kwakira abaturage babyo birukanywe, mu gihe kandi ibindi bifite ibikorwa by'iterabwoba, ibyaha ndetse n'ibikorwa by'abahezangundi biteza ibyago byihariye ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inyungu zayo. Amerika kandi ifata Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libya, Somalia ndetse na Sudani nk'ibihugu byugarijwe n'ibyago byinshi, bityo abaturage babyo bakaba babujijwe rero kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara. Uyu mwanzuro kandi ushobora kugira ingaruka kuri ibi bihugu bigiye bitandukanye, mu gihe abantu benshi bakunze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Bwana Trump kandi ukomeje gufata imyanzuro ikakaye kuri iyo ngoma ye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, ndetse kugeza magingo aya ngaya abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko umwanya n'umwanya iyi ntambara ishobora kuzakwira muri aka karere, mu gihe kugeza magingo aya ngaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bihugu bikunze gushyira hamwe ndetse no kongera imbaraga bamwe mu bakomeje kugira batumvikana, ariko ku rundi ruhande bikaza kugira ingaruka zikomeye cyane ku myanzuro akunze gufata.